tapa inga le tunu ne au li tala mo la fa funga mai tala tumoa. E se tanga te sa fa ele longa mafu anga ringo to le va fita ani sila I Samoa. Tu ue sa no mali Dr. Karanina to finger kom sila mo tu sa no fainga wenga. Mentalonga fa to ilalo Australia le black ferns, il champignon to fitu to bai. Fa funga mai fa utilino ni tala. Ile mai ai on so enga mo mafu anga ringo to le va fita le samia ni sila le HMNCS manoi. E ngata fali so to polu le mai lo ai o se sel ngata ta mafuai. O fali ai to mali to mai fa pito ni sila nei. E se sel ngata sa fa ile so wenga. O whaariet ngata sa moa o wha o lava na tilo mo ni tali pita sidi o na lelei. I lea whianga o te mau ai ngor sio mianga o no le whaare lawe. O whaabatalanga o li poti le so enga sa wha tino o whaamasnonga o so enga I pose whaamasnonga lawa ki tonu o le whitawhita ni sila. Sa whaamatuina le sfroi le tulwai. Le sa maa wai o le vasta ngoto ilunga o le au aile I ngoto ma e mafo mailea I le se o tangata. O le fionga le professor pa ia o nga sinia ele so tanga fa va maloma por kiki le University of Victoria Wellington na nai Dr. Iati o manatu o umikele o faia le sua soenga dai fari ai le tori sila pasifika o le sua soenga o le va o longo tu sa mo ese se tanga te sa faia o le mas intolwai sa ia ta pa se soenga fa va malo e faia ngoto le va na I lo le na o fa lango i sua soenga ni sila sa faia Palia Dr. Iati, sa le tawana tati atu le tu sa storien tu la fono. E fai ala vai la tou, le so swanga. Sa fate ia fo Italia le malo sa mo il far laven. O le fai pure mo mo in sa mo tu ia po aleota sa ia falia. Sa le fate ia li ungo le li poti. O le se o tangata sa ma po il far lave. E pe lava sa ia loa, mai lava ile amatanga. Ora te vede o falia le sui o malo sa mo e tu sa le li poti o ta o se o tangata sa ngo tu le va fa pea. O ta to o tantola. Ma o me fa penei, e tu po mai lava. I le ripoti sa ta wai o se o talata e au fia I malisui o va. E na te le te peina le masine o kometi o na iaulina le va apole autopilot. Te la sanga e sara ta una faya. O fui tu pa I simanu o te telefono o le komit fau tuar ngā te whale samo. Tai whalia. Sa longo ina o ia winga I le ripoti mo te mnei. E le stuer fitani sila sa mo. Commodore Andrew Brown. A e auna whawhite ia 4 year wha awawar wha mauna New Zealand I ngā luenga o whatino. Mai ata wai o lona tauna inga utuni te minei o le porkalame mo le aveste o le sua umariva. Lea ia le wha moe moe whai e se taimia no toi mamao. O le tamata e minister puipuinga whawhita New Zealand, Judith Collins tai whalia, o le uma umo mai le suanga uma toa I le FDI. O le ofisa silo le whawhita New Zealand, Rear Admiral Darren Golding sai amteina le whamastonga o se suanga, ina utupu mane whaala vlave, whaala utele nai le whai unga le vāstoma vai. Ai o le ripoti o le whaala utele na ato toa, I le vāenga mni muli o le suenga, o le whamastonga, o le whato aava noa ia mati o le tausa. Pou. Ai o le temine o le vāenga o mea whai ngā luenga I fito soni ani ngā luenga, mo le avese o le sua, o taunu nei Samoa, e vera whaadi ai e pui tupa I manu. O le temine o lo whaatil til pere vābo le batch, le sa ia le wha moe moe, e tu o ia whangarei New Zealand ni la solulu le ngā vaiasto. I thought va este ila brilliant. Mal terminei, o te mo foi ngala va falo te falo lo patino le malo se tanga te ai. E tau fi pele li your swau, per fali ai e fiu. Il officer kom sino ai ata o tingata, o le tina ia pole fiunga ia tau no mani Dr. Karanina Sumel. Sa avem kom sino ava no tu songa luenga pole Equal Employment Opportunities Commissioner. Sa ngalue ai ne vai ngoli poti LFI. Le tutuso de tongi mau mo tanga te pasika. Whaapolonga ina o te whai ngā luenga. Masuiga re porkalame o ngā luenga whapai teimi. Sa iai whai le teimi sa ngā luenga o se sui kom sin sili. Ai le whai ana whorwhalaga o le atu ore ngā luenga. Ai sa telenoa ia marama te pole le porkalame le telenoa. Whapea. O se mea sa pito sili na mita ila na ngā luenga. O le tautua ina leo tanga te iau te roa ili ono tu sanga. Ai mai se eisi sua suenga sa whai ar fia marama la mai. Pe ai se ai tanga te pasika e whaua wai. O na te tongi pito mawalalo, e u lava I le wha maoni. Wharia sa no mari. Sa ia I lava lona whalongona o lea mawalalo te tongi e maua tanga te pasika, o ni whalongona whailonga landu. Mai e tā wai sa mua moatu na le pisa I le le so tongi, I le vao li imata mai tai. A sa matua I le anu ai, I le mea moni. O tanga te pasifika sa te ia I mare whailonga tingata, I le tele o ngā tū pranga. Tā wharia fo e sa no mari I le telenoa. O ngā ruenga whawai te me fia inga pasika e wina mai ai o lato tanga te ngā rurua I New Zealand nei. Ai o le mea moni mani mea tonu, o ni whainga whapalonga o so nei.
Saya tahu sanga fo imalo fantastic mo wala ulia isi tunu. E tapa ina New Zealand ina ia fa vai tu la fo noi pui ai, fa inga fa polonga wasone inga lenga. Pa le sa no mali o su swenga por klama nga fa vai temi sa matala ina sila sila. Ina roto te fa fi tau le fa polonga inga lenga. Te fa fi tau di lo afi ko istanga tanu mai asia. O lo malanga mai tau tua ni tunu. Ba o mana o ia tunu Pasifika. E tu ilunga matapa ina New Zealand mo ma malu mala ya ta we ave tanga te malanga mai a waile na ona malanga mai o pe me fa ngalo e u malona fa nga ona la fo ile o ya tapa ina fo business sim company Pasifika ina ya ave fa lo le tanga Pasifika pe a fai e mana na o ila wola la tu business to e luata usanga mai le fa nga paro ta New Zealand o for le party le leipa in polo mi tanga a ta wa fier party lan ko furniture fa o le vasto kala estete sa faria ai ka yulu Chris Hipkins a faia to fit pidia fa nga malo ni roa pemare ruano o le a fa wa wala na fa nga malo ia in fa tino sa auto out de roma te papo smoke free out de roa fa mai ale to fa sier fa le mai utiniden o foi na se tau to fa maranga inga va am fa no faia ile va mo to luar cook straight no New Zealand ele a wile madia na oks sa lo ngoi te ma tai ka mel se polonial program le first up e ulava tu per tongi fa la ponga sa to no ina conference party fa ngora vasto ai o nga lu e fa matalanga ina e mo tinoi le mo fa na la to fatto no so se pro misi e la to fa ya a lo mara il conference fa ngora vasto o le tulanga tu per tongi fa la ponga mo a sette fatto ese por capital gains tax mo tu per tongi fa la ponga mo tanga te direct ma ainga por le wealth tax sa tau ina o se mata upo no ina sa falia se proni e te tele ini for sanga sa for se Hipkins e fai ngor vasto mai ta wai e ulava ia e nga fatino tonga ta sa for plena ai wala tu tama mo for wing ai palenina o tu pe fa alu na malo o le li lo sa fa ina falling le li sa fa openga ina se fa na se fa love that for my Queen Street e o kilani lo af ma ru tolu o e falia o musa stala no te inga tu la matilo no mo le pui ngota tala tele e ulava il to tiki lava fanno no lo ile far lave o le lo observini shon Win Stanley's da fa manu olia in o fanna ma to read il taia o sulus fulo in lai rua fe male tolu rua fe male fu tolu il no fanga ma volunga sa fa e di na lo nga to fa leia a fenga so lo tingata il nga to no le taulanga il por kalame vai ai no le taia o le television in sila le breakfast ai to mana to ai le timer far of love ma ia fa matala ina ia fa ngona ina o fanaina mo le mesa ia o ina a foi ona ton tinga ma pongai o fa malo si awai e fa awa linga lue o se leo da ia fa ia por kalame fa ila vasina ma ina etne o no fa ngona ile fia fa awa o na tua fa ia Win Stanley da ma toi pulu na no o ese ma fa le ina Olivia ma se vale di tono le cavale for mai ma o on fallinga ma sa ia lo mu muliani sa ia ina manato o pinga lo ngale cavale for mai ile aso ile fa sa ina no sa fa pe fo na avelo na ngang fa mai se ia ila o sa pano ai so i fu ile para vlave ia Solomon to e fa su lima te sanga me punga Spiliano Lemi e fa su fa te sanga pa ia Win Stanley e avelo mo nga lo fa ia ila o sa fa no so i fu mo la ainga ma ia tia e natilo e fa inga ta tele ona nga i mtilu tilo luma te luma ile fa lave e talonga sa fa ila lo kapite to fito tama te di silale Blackburn ya Australia so nga champine vai o tamro sanga Dubai ai awali sa fai ina su ngapi ni apa mea ora awu tama ta ia Blackburn te tare mano longo turi ai mai dispo male lual futasi Australia ai manta ino to turi ai mai ina o score te resa te fano mama na yuku ma va ai ele tolu ai siri ai la to ai te lu minuto te ta longa pe tai ora la to mo fainga ta mauna manu malo sari manu ina o tipi Madison Levi le polo mata mo ai mo vars fu mito na mai mo squai sa tungia le Blackburn kia me ubre la tu ta alo 2 minuto ta lo apitai sa fa sala le temo to foi no le polo ma kike lo fa foi Australia le polo ora o fiti sa man malo champino le tam sangali wala tu fatto ilo ine sepania spreve lima o sepania le sta la tu kike eseina in sila ma ausio tu nga champini ile manu malo smai versu fa le la semi final ile mai ai un talo nga puru le foi sa fa matanga sepania in sila ora so nei le mar fatto ile ruina Argentina su mar fa ile ai ile su nga pina po me ma tulang fa ile vai mo fa longa o se risel ta masanga te fit
O le tamafusu peretania le pangamafa Derek Chisora. O le se fale tono lo manatu i tanga te manu malo. I se fusuanga e whaia le vao le si tamafusu peretania Daniel Dubois. Ma lupe sodi ai lauri Joseph Parker. O Parker o fata o toi nei fusu e a Dubois mo le champino le pangamafa le IBM. I se forflanga e le o toi ma mao e whaia. O Dubois o lo ia umia le champini. Ma se tasi o tamamata ina lana fusu o ye nei le au panga. I ana manu malo umai tolu muni nei. Sa manu malo le Toyota e Alfie Gerald Miller, Flip Hankovic, ma le champini falua le rolangi Anthony Joshua. O paka le champini mo le rolangi le pangamafa le WPO, o lo tūlanga le leifona na fustu. Teminei, i ana manu malo muli e lua, talo ne i ai, i le champini mo le rolangi a Deontay Wilder, ma Shile Shang. O Chisora, e le iea lava le polonga ia paka, e pena falua e na fustu, ma whaia inai. E sa i whaari aina vai anga tala le Box Nation, e na te valo ia, le vave man malo Dubois ia paka i le teioti. Ma ia whaari ai o Dubois e malo le stele na toi. Ma ilona manatu, e le malo si lau vai o paka. Ma o tilo iai e uma le taamarsanga, te fusuanga le ili taamarsanga, e limba. Tala nao le so, manuia le tapo inga, ale tunu soi foia.